Pozdrav! Odlučili smo se prezentirati vam jedan proizvod iz naše ponude od marke Helicon Tex. Radi se o Swegman rollu, jednom od najprodavanijih artikala same marke. Radi se o multifunkcionalnom komadu koji stvarno, evo, od nas recimo preporuka bi ga dobro bilo imati u bilo kojem ruksaku, autu, ne znam, nečem trećem. Pa da ukratko prođemo o čemu se radi. Znači, Swegman roll je prvenstveno pončo koji služi i kao ljetna vreća za spavanje, služi kao jedan od slojeva recimo za zimsku varijantu vreće ili kao utopljenja, služi kao podloga ili deka i kao utopljenje ili nekakva recimo ovojnica za sami hemok. Malih je dimenzija, dolazi ovako u ovoj praktičnoj svojoj vrećici, pa ćemo ga polako ovako otvoriti čisto da vidite dimenzije u šta se on pretvori. Naravno dolazi u različitim bojama. Njegove dimenzije su 145 x 200 cm, znači dosta dobar komad. To bi bilo to. Ovako je s druge strane. Vrlo lako se sklapa, posprema. Još jedna praktična stvar kod znači ovog modela je da kada se obuče kao sami pončo, imate i ovaj klokanski džep, ajmo ga tako nazvati, s prednje strane za recimo odložiti neke sitnice svoje. Sami Swegman dolazi u dvije varijante. Dolazi ovaj Swegman roll osnovnoj varijanti i dolazi u još jednoj varijanti koju oni nazivaju Basic. Razlika između osnovnog modela i ovog Basic modela je u tome što je Basic model napravljen od malo, ajmo reći, skromnijeg materijala. Materijal je jednak materijalu koji se koristi za Heliconove, recimo jakne M65, za ona njihova utopljenja. Tako da to je osnovna razlika, a i razlika je što je nešto pristupačniji po samoj cijeni. Eto, to bi bilo to ukratko. Za sva ostala pitanja vezano za taj artikl i za sve ostale artikle iz naše ponude, naravno možete nas kontaktirati putem društvenih mreža, telefonski ili osobno ovdje u našoj trgovini. Eto, hvala vam na pažnji.